Obutikiriza n'obu bwizire bwa nyuma y'abatura kwenda ngu ishomereri riteze ekyapa cy'itaka kirikwereka ngu rikatandika aha musingi gw'abantu buntu eki ab'ekanisa barikuhakanisa bagumize ngu ekanisa niyo erikuza kuteza ekyapa cy'itaka ngu ahabw'okuba ishomereri rikatandikira Kicumu kya Kyovu Uganda. Ekyapa kya Kicumu Primary School kizire mu mabara ga Kicumu Primary School baitu etali Kicumu kya Kyovu Uganda nikyo nagambira hali baitu namalira nimbagambira tubanze tukonsultinge sinuko nabayire mwababayire mu rukora Joseph Karinte mukuru w'entebe ya kashatu abwegombora ya Kyetega nagira ngu butikiriza nabwe mbazu ibirezi bucyumbagizo obuhereza ishomereri hati nka Dr. Deep yombekera amasomero maingi ekozere kubyayizira hano banze kutuhe miti nenda kutombekera haba kusikomgwa bitaka lyaitu lino lyaitu twaferwa tutwayombekerwa haba kusikomgwa kandi obu that's not an achievement ataka scarce government ditaka ikretu tukoza ko ihai gamitaka yetu hata leito tutana ku lobbying dam hati moja para kitanake na tutaka kintinaka kwa itaka yetu beka kuba mtatazama amana usobozi government ndio kwa ngiye kuondeza kiona kwa kitali kitakusaki kaburungi. Wilson Bitibyanguri nagira ngu ishomereri rikatandikira aha kanisa ya Kicumu kya Kyovu Uganda konka kubagire kombeka ebizimbe bya permanent motoka zaremwa kutwara ebyo kombekeza nk'amatafari ahabwa akashozi nikwishe w'omugenzi Ezra Rwakaryenyi kwekanisa itakeri hihi n'enkuto bakombeka ebizimbe ekimanyire yito abagabe yakintu kirikimu isomero di hansi ya Church of Uganda miaka nyingi tinukuru tukutarwani amaramizo gona note kanisa yonka amaramizo gona againa amasomero tikafire kuteza ebyapa kandi abantu bakwe obutebe bwo kule misomero kwenda kuteza hatu banu banga naba ninsaba mukitwale nke kikuru ekintu cyone kitayirela land title kiri cya it's not yours bila education act ya 2008 no bagambire ngo tutandike kweyoleka kurugayo amasomero gaitu gatwale arabali atandikire heine kanisa buno mukanisa kasabu grade yaba upgraded eri for the Church of Uganda. Ishomereri rishitamye abuhango bwahika nkaganitano kandi abatura bahendere bekirizine ngu abe kanisa bateze cyapa Gashaka Philip Murangira.